Живописное село Бахчиели Белогорского района, а также близлежащие села Текие и Урус-Ходжа до депортации были населены преимущественно крымскими татарами и славились табачными плантациями и садами. Сегодня здесь мало что сохранилось от прежнего облика. Лишь несколько крымско-татарских домов, родник, старинное кладбище в Текие и мечеть в Бахчиели, которой более 100 лет. Именно в ней навстречу односельчан собрались выходцы из этих сел. Традиционно встречу начали с молитвы. بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك الرحمن الرحيم. С каждым годом на встрече односельчан все меньше тех, кто жил в этих местах до депортации. Одна из них – 83-летняя Фатиме Ибраимова. Она родилась в селе Кокташ, но во время войны из-за бомбежек ее семье пришлось бежать в соседнее село Текие. Babam mına bu üçükünü bilmeyeyim, katıp ala, mına bu üçükte yaşağanımız biz. Endi ballar, cenk bitse son kaytarınız degen garip. Cenk bitmedi, bizlerini Özbekistan'a kaytardılar. Ben o vakit 3 yaşındaydım. Özbekistan Kaşkadarya oblasına düştük. 4 bala, 3 oğlan, 1 kız edim ben. Anam, babam. Tizem de bizмен kelgen edi. Çünkü bunda hoca болып çalışaydı. Kolxozlarda yaşaganda bek horlandık. 78'de qaytıp keldik. Koktaşqa kelip düştük. Anam onda yaşaydı. Bu yerge kelsem men özüm uyume kelgendi etip duyaman. Hatta kichkene edim, ko'p şey bilmeyedim ama mana bu Tekiyeni özüm uyum dep sayaman. Матери Фатиме Бита удалось вернуться в Крым в 1972 году. Она похоронена на старом мусульманском кладбище в селе Текие. Его после депортации крымско-татарского народа сравняли с землей, а все надгробные камни беспощадно снесли бульдозером. Но один чудом уцелел. Бу Эмур Муса оғлы Седаметтің башташы болы. Эмур Муса Қарпабайынкі бұл. Анамын, бабасыман ағасы болы. Башташыны шығармаға істеділер. Олмадылар шығармаға. Өзбекистандан келген, біздер қайтып келген сон, біз өзіміз мына бұл екінші башташыны Қарпабамызға, Эмур Муса Қарпабайға қойдырдық, янында олсынлар деп. Мына о башташ қалған сон, бұл мезарлық да сохранилось. Каждый год выходцы из этих мест, собравшись в родных краях, посещают это старое мусульманское кладбище, читают молитву, чтут память тех, кто родился здесь, но так и не смог вернуться на родину. Потомки выходцев из сел Бахчиели, Текие, Урус-Ходжа, вернувшись на родину предков, вспоминают прошлое, вдыхают воздух родных мест, общаются с дорогими их сердцу людьми. Өзі анам doğma biyelli, mında tizeleri, alıları doğma, bunda yaşaganlar. Cenkten o günde. Her vakit mına bu bizler ev alganda endi anam özümüzün koyga yakın olayık deyip Bахчиели koyunda okudular da biyelden kelip. Son mında kelip düştük biz 89. senesi. Duygumuz beki yaxşı böyle laf etemiz, tarihin bu eskiden Kırım'da yaşagan bitalarımız, karbalarımız, anamız, dualar yapamız. Duygu büyük. Bir yerden meni babam rahmetli, bitam Qarpabam baba taraftan. Babam doğma Urus-Hojalı. No netkende son Koktашта yaşaganlar. Jenk болғанда Кокташын яқа жақта, олар bu Tekiyеге. И высылка япқанда bu Tekiyeni койден шықылған babam. Біз şimdi Бахчиелінің койында yaşаймыз. 75 года. Мен бек sevемін bu Tekiye койын. Мен çok келемін мұнда. Бек çok туғандарымыз, битам, эмжелерім bir yerde енді. Встречи с односельчанами с нетерпением ждал Фаик Сейдхалилов. Родные лица, душевные разговоры в его памяти оживили воспоминания о его семье и рассказы родных о родном селе. Bunda 31 tane Koranta yaşaydı. Bahçaman uğraşıydılar. Hem dütün men uğraşıydılar. Bunda dütün sarayları Ali bugün tura. Bunda Ballaban medrese var idi. Bu koyda bir çeşme var. Asırlarından o suyun Ali bugün kullanırlar. Bu koyda doğuldu benim anam. O Korantasında büyük idi. Ondan sonra 4 tane kız kardeşi oldu. Kartanam 5. balanı tapkan vaktinde, o vakti evde tapaydılar. Zaraşayni olup rahmetli oldu bunda. Bana bu kabristanda jıyıldı kartanam. Kavgadan evet. Koruşuğuna kelgende men ne duyaman? Benim tamirim bir yerde.
Urf adetim bir yerde. Laf etkende şeve bir yerli olsun. Ballarımız, torunlarımız ana tilinde laf etsin deyip hareket yapamam. Каждый год, собираясь на встречу односельчан, потомки выходцев из этих мест стремятся сохранить эту добрую традицию. Bu acayip manzaralı Dülber yer işte bu koy benim ecdatlarım koyudur. Bir adet olup kalayatır işte her yıl tırışamız endi bunda toplanmağa üç koy Rus Hoca, Teki ve Bahçaylı koylarının sakinleri işte endi ularının balları, evlatları işte nesilleri toplanalar, keleler ve inşallah ben belirlesem işte ileride de bu adetini devam ederimiz.